Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Ki Dr. Jong ka Shillong Civil Hospital, hadu menta ki dang yai budin ya ka Koit ka Khiah, Jong ki kat khandai ngot ki breu, ki ba Suba, ba ki langat hau knyang jengpang coronavirus, ki badang yai piteng bansha sumar hakani ka hospital. Surgeon Superintendent Jong ka Shillong Civil Hospital, Dr. S.S. Nongbri, ha ka jikran bat ka batisi TV, ulai tu ba hadu mentahi ki bor penya Jong kani ka jaka sumar, ki dang yai bot perkeng ye ki kendon ne kata ka protokol, bala patha da katnat ka Koit ka Khiah, ha ka baidai ba ka jing a jing sumar, ya kini ki breu, ki ba Suba ba kingat yo knyang jingpang COVID-19. Nalor kani Dr. S.S. Nongbri, ulai thuru ba nakalyang Jong ki bor penya ka hospital, hadu menta ki dak abbyang ya ka kaipot bala pates, ya kini ki khat khandai ngon, tat hadu ba kinda Koit pura shwaban pha no ya ki shalayeng. Uniu doktor ula kenturu iki da barsnong leng ba kirang barsnong, bakin kentu iki pai ba bakim dai ban pet mat dong iki nong tre hospital. Ha ba kidai pai shala ki yeng namar ba kidai ki breu ki baladap le ya kates na dong shadong. Shwa ba kinai pai no shala yeng. Kendiat na sukwa ban update jika ega bami dan hang di mentang. Mentang ye dan khat khandai ngot kinang pang ki badan hang te hapo di lockswing ke ba mungki angka observation ward. Ye dan khat khandai nang ta ki ba kitu laingot ki positif te ki dan hang te laingot te na pedeng kini ki laingot baru laingot ki ya sat ya khlang ki yo menin ngiawan ban pe ki kum mengaw SS ba di doktor Natha lalu orthopedic surgeon doktor Stunga ni lek lempet iki man ayun sim iki tengi kren bat ki on everything is okay ki superan ki tang kowe ki kwa balong ba ki kwa ban kut no nang ke por quarantine la thaj man song ki kwa ban let na sim te ai ka tang sung iki actually kim dan ban song hang niru dan ban eye treatment te ka dai tang bang nyada bo perdet ya kata ka protokol no balabu hasaus ni hambo nang tangin hap test te ngilasim sampel menin itu angut itu pasumetri bat itu kam soton ngilasim sampel la pha entah singin apa result nak result but I think the result will be okay ada dang long positif ngin habu swa ada kalau negatif ngin hab simbiang sampel arsin second sampel kalau negatif ngin pelaj katkum ka protokol pengidan kekendon kalau minta menemal ba pina kilai siang kum belong menta takibun kibri kadang yating kadang tingi ahi gitu ki advisory nangi mangidai ban dalai siang tu song ile ban song marwai kamera single room dalong kabala le gitu ki labatai mo pan sakti pan deng masih continue with that normal life di banyak ni de kalau itu ki ju hi bakin sakti ban deng mas wat pun ko jil de pun ko kamera lajang desensitize ka kamera ada ketuka ngiang hypochlorite na ndiki detol dan ndiki ikut dan hiang nang bau tu unum mlaong mo itu kena bang mentah ka test ki yang negatif ndai nang menyadai ki we ro kalau ka jeng nyadai ki we amut ba manong pat ba kilami nang ni gidang dan address ndai kemdon su sistem ba kami negatif means negatif kini khat khandai ngut ki gitu ni bagi suspect ki bagi dan jeng sistem comorbid condition beliau dan kebadan sit dan kebadan bastam pangcini dan kiba dan pangkit ni dan kiba hable dialysis tinggal tes iki ni up result ndalawan ke result dan will shift them to normal ward makilong negatif tingin treat kum ju hi kidan hang ter ni eye treatment ni te ndalayon negatif ke result ni shift ward ni eye treatment hadu bakinda long fit pan discharge long hadu ko update hadu mentang yo ndai wat kiwan kum tu WA PA kinangawan ni Amarzon ki bangila pha si yang gom tu na poisi yang bat kidan ki bakhisit ni ki wan no nama kan ki por biong khri mo kidan ma ki chher jarho khisit te nila ai advice ki la dali bak na home quarantine ru tang dan sign symptoms phone no ki ki ba wan sound ki IBSP people district surveillance team kin wan sound ni yang na ta ki man bu hospital kan sa admit ki general patient te ki ya ki wan hi mentangi dan hadu prapunyungut ki patient indoor patient man outdoor teman-teman sengin hab yo adu saya kalkulit adu 8 to 8 8 am to 8 am step cis ngin sim calculation ngilab yang kita seperti warna excess x-ray hable tentang nilai tu ECG nata di blood test ki normal ko routine blood test bagi yang ni pelu itu baro dak la dan isu hal kitu ru mendai tambah test covid ni pelat no lalong negatif ni screen gitu kita baro chest x-ray ka main ngi di banle namar ba
min pet ya bulong sulong kumno Koit dan ne la Koit kumno dari badan cerho par bagian bit mentan la hadir mang la ada wai la long fit la le x-ray la mari mendan isu dan pelak thì họ bây đây bắt cái này ngakua cái hi cái ba bắt cái ayun mendin ngakua pen EP ka protokol bagi le ki doktor jong ima idan ibe doktor ru iba doktor tertiang iba sa quarantine namar ide bayi yang doktor selu la ada tes i la long negatif la quarantine khasaus ni te hadin ba quarantine ni kitur ni khot biang ni tes biang te ka internet mendin long ong ite PB di doktor nang ni tengah le yang ong kiawan ka bos pi kitu bar khaj badan tu ka hotel seperti itu ki grup jong tu bet ni kiawan ni tes biang tengok ai itu pi doktor ngong i pi staff jong alin dengan nyelam sai pi ti yong imtre ban let na may yong hap pro ke protokol ngahap yang haulan kum bayang lang pat ba barok ti kata ko wi ko man ai jeng hikai pat ba rulong wat ki doktor jong itu ki buram ya ka jeng penyak jong ilong kim ku ban sibat ranti se ke ai ke bang ki dan mo ki di ban dan haji sa ki tadi kum makili ki soldiers jong ki jonga ala di ban sim priority ki ndai i marwe yong ba nam tre sar ban ni kata ka ikay mangoy nasmo tanat bang akwa ban tan sapriang sipat ba phim di ban kerki pihak yat dawan VIP ni dawan menuru pihak yat kat kum ka mangi penyat hang ni number 1 is number 1 umla ban take over number 10 dan ni nu bawan kata ngakwa ban ai ka jeng cai pat ba ka biang phing apet nga nakaleng jung nga yo man ayung ba mi ki breakfast men step ka sasaw men step ai biscuit ni ai ji pravijing la ai breakfast nata khatwe biji ka khaloi sten la lunch nata arbiji la shabiang ka breakfast balong heavy ni ai bat cornflake banana so roti kakaj kadut ko asang ni ai sasaw na sadut kita ka jongbam ko along ni ai ka to ka balance diet bagi khot ngi penbiang kat kum ka padiban ai ki nongpang tu ba ka we ring isya ini yang makin ai ru makin wanra namar ki wanra hangang ni ki ban permission ban bam ni yang tenglap ang ki song kum tamta ai ki bam ki foil ban ila ban dispose pat ki wanra ang ni hangang ngan pha de staff ban le ai na masopo amlong ban rum ki atendan dan manu ban prevent ma ka infection ban spread ni pha de ki staff ki ban ila prepare ban ai ba mai ki wala phong full protection gear tang ka we mga ban hi ba kinom tin ni asno bak dan ki hotel ki bam ai pun dari requisition government kim ai ki ang ba ki doktor ki nas sibil ti yang baleng tingin nya sa asno ma ki ling hajing sayang ile la ban ai ki jak ka sa ka babiang ma na ban we are fighting for our people ni le ban kot down nya kan ni ka sing sapreng tung ni knyang da ka bang ni yetristom ti habor ba quarantine ki staff ki jong ai ki doctors at least nga expect bakin yo ka kasa ka babiang ken jadi ki don ni semua bagi dan ki try hotel ni kemudian ki ang dan keli ki ang ba emi ki ni staff man civil hospital ngem ai ni kemudian ngam tip tambah mentang yo sa teng ki yo sa arngot akawe ka hotel arngot satu tang man le chaw le ibu ki ru kala bampor teng yo be akawe ka hotel ka badon ka balong ban sa lang pero ki staff yo ngalong marjan tu temut kan insim area ka kamera yang iban perform your duty nang tatang balik cham lo kasimpor sekentar kentang kawai kali hab balik nang tu nang tang lah balik salaban nalaban hab balik pisbajar teng hab balik salam kra ponisuk akar semjeng yang ngaban ban arrange kali